Chief Executive Member Berim Jongka Giant Hills Autonomous District Council GHADC Uma Madon Bayrmbai ula kentho badon kato kat nengur ki officer Jongka GHADC ki ba im pahu pahai ne luxurious kumbaong haktin nongway wat hapadeng gajing bom yo tulop da ki phau benai kat ba ki ba bon ngut ki officer bat nong trei Jongka GHADC ki im kordet bat saram nakadaw ka jing bom yo tulop da ki snem Uma Madon Bai ula penmi ia kene kejing kentho haba keren ha kejing elang kabala penlong ha CTC Orchid in Thatlasken ha kasni baar menta katayo ban pen itu iki kertong Jongka Congress Party ban yakun ya ke election MDC. CEM Barim Jongka GHADC ula ong basan hajar sans pak teliki trok kiat man kamiat hasurok ba National Highway ban kit dewyong nekit masih nekit ding Henry ka Executive Committee balai alam da ka NPP ha GHADC kamla ban siu tulop yakinong trei daki bun teliki bnai ula kop ru bah kapor balong CEM mau kinong trei GHADC kim juduk tulop ha kapor badang long CEM manga ha kitsnam arjar khat pra khat khandai tang arajar sans pak teliki trok ya man kamiat Henry man ubnai ngala ban siu tulop yakinong trei Jongka GHADC Uma Madon Bai ula ong ba kajing bomyo tulop kinong trei Jongka GHADC daki bun teliki benai menta kadai na kadaw kajing fail Jongka Executive Committee senrop lang Jongka NPP bat UDP ula ong ka basol ngo kalong ba kaju ka parti ka sensyar ha Delhi bat Shillong kumju ha Jawai Henry kamshamla ban siu tulop yakinong trei Jongka GHADC Uma Madon Bai ubalong ukurtong Jongka Congress Party na ka amwi kli tersi constituency ula ong baka Executive Committee ka bamenta Jongka GHADC kalalilam ya kajing penyat Jongki Forest Beat House Jongka GHADC Shakiriu Shimen bat lada kini ki parti kin net slam ban sensyar klempep kin penkela shopping mall ya ka office trekam Jongka GHADC ula ong ru baka Congress Party kalawan ra shibun ki roy ki par ha ka jela Meghalaya bat ka Congress Party kalong ka parti ka balong sekula ne ka bompet nyam bat kumta ula kentuy kinong trei Jongka Party ban trei stom khnang baka parti kan job bun seat na GHADC hai por Jongka Party Congress hapa kejadian District Council ngang bagi bibi perlok wajong man kausian imjo je kami ni menu le wom emile upai jinthui kata tuang gine ke dream na wom empa jinthui posnyo wom wan kan kete jin sencar hadon terus nam de do tulop di kisnam bai keni ta kerniat yang berupi ko amne ini rai ni kubor penwan ki skur gitu ki perlok wen ki margan marpa ki perlok perjor bi haluti sekai hayawahan ha ki tau ko bi champi waki Johan ne wali kre klenong digisnam ko jog sarkar nado sarkar India sarkar state hakani sarkar ko mopo district yong igwang lembag district council to kaman do tulo ngai pa roman siya mosnem arajar kat prakat kende Arga transpak telia ki truk apply lega National Highway wangi 44 wakit yo marpa kendang naga ni distrik yongi biang ki tulok biang ki TDA biang ki kontijen sipil waile kan ni sangaja transpak teli ki truk ki wakit yo kesimben yo mo yong yo kedeng sodong ki siap lom ki siap wakit cimbon ki mesti ki belang potong tak kaman do tulap ki na ini hando ada pilih election mesti katulap yang inong kre sarkar yang ke district council pil bon na pre yang pi kudatin dati kenapa khanle brai kisnem ki brai klem tulap ngaglani bela prasni le meh melik itu undang nga mia de yotet yijingam kam penbiang yigi khani ki kiti hayu masen kata gini khatar khanle brai klem tulap tado dapat pi yigite ko ambor katukan ingut apa district council kerkom im yang ki kuang di English medium very luxury type tip top ke private vehicle yang ki yoma tel ki dukwa tadapai digi kelur tekar bante ki wakre ha district council nato operate for hado officer the bone kumye ni usarbat juga yung gasam yang ki ini perparwi tekan wamde nga himagani kubar persotia ya pigwam ne ni rai ni kubar to mjo chen kam ni kijing dia hapa ke distrik yang i
wakat kini ke resources kamtam ke mineral resources ke forest perdiwami kaman udok tulok hasil dari perumahan deh yo nilai tang pending yo nilai sebenarnya lai dewi tuan kata kini di senam baik yo ai tulok ki sebenarnya kadar nai sebenarnya kadle benar sebenarnya baik bang kamu pan biang hijau kerniat yang beruno baik di baik yo di yo tapi yo kini juga pelai di kausil na to selama raja kat kende ngau daram bila sana hadon ne kesni klem tu la bai tai ti chong ni luna di yo mai yo khanya walai wan gi gidi gua chong ne kita ga ki sebida tong tip ki em ki berubah em boy ha ni ga area kaman wa kurban pelajar hitai hadok kadu telepon kaman ketika wigi kijing jok kijing em yang iya ketak wadoi kita tahu kijing em pada gini kisni to jo kita privatize gini ke forest bid house wai mamo gendur rata cara ungkiang waro dadai ki cigi bercemet tengah yotenya la dapat je kamdi deh la secisen wai lat ginong jong senang jong ketiga rilom jai tiang i na ngacke mo katai hitai de pemban shopping mall kita dati kena teman-teman de municipal ki bru yang ke jing tunai yang pi ke perkat perdan ke jing tunai dang bon ba ke mapure putih kaman utip bi ulai dia sen udukar le uman disi wana po UP waman SP la wana po Kerala tedang tipi tahu ya kalam kami digi keriam digi penar di gua mapakan ni kebrinya perbiuman dangso teman-teman de municipal dati kena bay mar ka sen man kampe payo ngapi kuatin ba yang perang koman berdin jeros ledakan kita di serkam sedang ailat pi kan kita guna dari lain rusnem ngau ong ya pi neba detenya hado kata-kata yo tenya neba kita gibru ukang sendon kita ke distrik council tu yap kepatapi kunongkong kepata goret waki watimo ticiap kuar ke lanu ling sertifikat wijung chong bila daw sitom dok biang pilai sikitigi officer wapat ki wawan na po UP ong di Uttar Pradesh na kamjol wawan na South India yew ang na Kerala nita na Tamil Nadu kanito ka jing ya pianga to berkat ba ini jing kawai makmat entau mana ki bru ki wakun na hini mahadi wong ine hadin wada de election wong i hai le tu kakten ngam kwa de uman go gamtu wong bi kat ide ki bru ko stad do jenong nikmat yoi geding secara katu du go miet go ba dengan upakemo yang pi wi ubru ulaga upapun go baipun dakha hampo India kajo dakha hampo England ujuk paunang ba hapercaya wi nya ke City dua hek ba onggi ke London. Wote to wote jo man prime minister ini janjan hapo ketai geri England onggi Britain prime minister na. Tahu Rishi Sunak. Oh bunga I am origin from Indian, I am Indian origin. Tapi betul ada kemo yang pipa kenuksa. Kaya wacana huruf forlen yang pi desugi kan ini nadam saja tu aku tim to kongres. Kongres party. Kaya waya pi kita hospital itu wang gini krim na. Kepai dia lima kena, kepai doktor lima kena. Ia do wayang dia kena hari ini duduk bete. Untuk kongres. Mawang timbang kemo na. Tibane ni bon ki chnong bon ki program na chnong na konversi ko nga konteso kam ki chnong hai artli wo ka kleder chi wo ki stop meti yo binara para man industri ya pita na party kongres chna ki school building chna community hall de San Paulak de wo chiklur ke yo le ni woro to ka party kongres katkam ke capacity yang nga de yo bi ki kman boy berkat de pidowan rao kita ka ho ka pen negetai bahagian yang yang piona di yang buram kalian. Jawama kejing buram yang inang tapot tak wakil tam kejing buram banu buram yang bibi tuan ikan. Yoi pelai baik pelai ti yuki jam bijam rap hoi rap haram miet ke imlang saklang. Bago dengan lele yang api kamu perlu dah cak rem jisen ni yang kedua snap arah cak kat gede hagat tem ko wasong aremo.
ni ba Marcel Perry gitu dah. Ngaman tin kang kena wa fail matric di Palestin. Doang beruyok distinction mi selection ke. Damu kure de fail ada macam tik udah ya berapa persen. Dan betul hingga ulah yo distinction biang kamu tu yo tu selection udah de hakikat sangat mencoba udah pas saja ke matric. Hai ni tau yo ding job kan buram. Kamu gitu kita mau rap kelam kita macam ladana kelam ban kita. Wang ini is nolokat kita itu memang watam. Kita di arteli berongkong ke bigger contribution, ke bigger achievement. Kamu angigi perlu MDC, MUMD ini gumem lagi gudang mansiting MDC. Kimem ki haruling namang kena yo tu sepi. Wang ado cang betua kau CM. Banyak nyamper di arun MDC ini yang kita reflect kok lama dah jadi nedok na. Demal nyamper ni pinta goya sweet pinba chambi tu yang api boy emu driver umum ya yu ai sabi ya pi kan driver fair dia pim hoi gunoi. Tekar wante pi ulai pi degluti kuwayo pi tinjau lai ketika parti kuda dan ruslan wokok pok ikan dibrul dak lok lu. Tekar wante ngakwa swawang pi pai metu gani bypass la TV lai kan na juai. Entakan ilo dongam ni juai bypass lawang pi ha juai lai mande. Kiyuai ni to kongres. Begini ke parti ko kay kati PT ngam khana. Kiyule dia pi ke development. Lada kenya ni ke riang ni ngam puyo ka. Tam kitu ki wayang sanction ki hepor ke parti kongres tu sna marajar katle hatu sna marajar kapra ko kongres wacara po state mikalia ko wai saten ke sanction dan ni ke mpong yi wanra le ngayo hado ne tamu man kam yi le kalau kam te ngao ngapi pai sasisen pengkemo ya pi enggo sa ko pakla ongo kini pengkemo ya udah ye tablet menu lemau meli wahai le kompromis pakla ke tele tele lene pakla yo wi doan jakam yo udah tei ke dewan tablet kenu ke achievement kenu ke contribution kau kemo yanam le yanam ladalai ke yewatei ko yo suksan hagani ke distrik yang i tak ke parti kongres tau pai institution ko fair nedok i secondary higher secondary hatu ke college standard kam kita guang ko pau namba ki khon wado woro udah ada graduate hak upstream sanya koma ke yang namba government college kiyole tai to kongres ke parti kongres kemo surat ke pidini ko rap bara bale to hipor ke parti kongres dengankan kwante kwa bacana pinne tolong ini kerniat yang beruno i biwanga kwende di yurai ini kubor ku bhatam nebita yibai bidong pai ba pai lang khamdam nebita yibai bidong ini kupakai gedawan waroi do maya kon maya ti do maya persa maya su kemo mal maya do teleje hei kemo hei modur ton chin ini kikam entrei in pondo jadi gini bro kudo mun bando yo ka hok tenti long perumahan yang pianga kamu presiden yang iya kasih legang tu mapala pai mentung leda pai pi kiye kejimbut yang semua yang ki tak kumbam yo yaha wari hado kata ni baile hawalai ki di wo top di wo penbek beki ya pi pai ba yang mbam yo lai di bai ni ba kar gamte ngamang beno tang kelami jing setia di siu to pai